leo nyerate abanga no kuchukwane mbura bugende lakini cho singanya kwa mali fasi nilinea ndare batigate bena bakwania ekora tuacha sege jaba ni bale ngegocha and specifically kana jira sama tuma binto gaiga I am a history na bego murai kwa bantu nyali bali ni akita na beye umurai asa serikali ya Kenya miaka 10 ya etire kinga chogambi Uhuru Ruto asa serikali asiki para stato ne chama tagete koteba aboindega udinari geto mwana oye KMTC udinari geto go chief onyo ndo karo chire bwone ne ngoko ngabono kwambe go chief ne tere boli ka intuna yorie anyi nyorie na nyerete elinde nyerete kanisa egali yemere moye kanisa eria umheshimiwa Chanda Teba lakini tajyo mundo yo kana rwanirira soko likembere sagete ko kora iga father ina ka sikanisi igande omuntu on focus na zakati tukolinda baheshimiwa mheshimiwa Osoro Chebwe abaheshimiwa karibu sana mwense mheshimiwa Chafet wa Ikre Yalibalia mheshimiwa Donya mheshimiwa Chanda the host abaheshimiwa aba MCA takete ko tewa idon focus yakina aliko sekera I was the breaking news akero ko re TV breaking news mona o ko re radio breaking news ni mona bueno le ko na rata ni uga ni ngo tara ba ko me no chiro ga ba ka ki mono yo breaking news na radio yo taisho mondo ya ba breaking news ya ninje the breaking news all this time and so I want to say gana just say ekeresia father and I'm asking for only one thing your prayers again only breaking news you need support abantu bako sire okay through the turbulent waters Kwa jobo takete ko bateria sabirani aba Kristo ingina saba ko sabirani amole